Pinya berta nampak lang kon pe prang kardom karbiang long. Tiken news ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang phi morom phang chupi pensi berta nampak lang kon ipo. Pini phirang ke penang pale berta arjupon pamisinang. Khat-khatia long ihum hem kong long along ganja lin phokinep long kedam tang chiti ni phai ing koira ke thomarni khat-khatia long keton kelang atun pen arni wang kiri ka kurukdun asai deng bomlo laso ahut ihum dimapur pen golaghat ka chileng abas AS12 AC3 477 along lin pho ganja kinep dun dangso kinep ahut maduta chikrong bang kavidera jok gari katewar abang phua phansin nep cheklo pusi berta ribdun long news tech report ke news ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ডিমাপুৰৰ পৰা এখন বাছত বাছটোৰ নম্বৰ হৈছে AS12X এখন ষ্টাৰ বাছত আহি আছিলে এজন ব্যক্তি আৰু আমাৰ ইয়াত ডেইলি ৰুটিন মানে নাকা চেকিং হয় তাত আমাৰ জোৱানসকলে তেওঁলোকক চেক কৰাৰ সময়ত এই বস্তুখিনি পায় ভাঙিনি তো ছাৰ গাঁজাখিনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা অহা বুলি আমি কিমান 5 কেজি 5 গ্ৰাম আৰু বজাৰ মূল্য 50,000 মান হ'ব লাগে আনুমানিক ধন্যবাদ Upper Dahuri pias long pherangke amai ke phapon tong sikot pen kedam tang tarik chiti niphai crazy surihini ra inkorai si arni Upper Dahuri PCC along secretary Jelson ingti BJP along chipa okdunjui aputhak akimi secretary arpu aphan chingwai pon kedam tang crazy chiti surihini ra inkorai si arni Upper Dahuri PS along PCC secretary Jelson ingti congress pen damsi BJP along chipa okdunjui aputhak akimi secretary ingwai ponlo tarik inkoira hini chiti surihini ra inkoira isia jo puthat akimi secretary arpu Upper Dahuri PS along puthat PCC along akimi abangphu sam priti soaphansi general secretary arpu padeng ponthulo Dahuri pena musinti report TK News Pinya por tong sikot pen pherangke amei kipa nangkok alam the lapu henlo kedam tang tarik krisi sirkep 2021 arni Upper Dahuri PS along PCC General Secretary Jerson Inti BJP along chipa ok dunlo bangso aputhak puthot akimi GS arpu sampriti so aphan puthot akimi ingwai ponlo Tiken news pen pinya berta lapuan si kang ton pun iglo kardom